осы ауылымызға еңбегі сіңген, ауылымыздың мәртебесін, жамағатымыз, үмбетіміз үшін деп жүрген үлкендерімізді алдымен марапаттаумен бастаймыз сайысымызды. Бисмилля. Алғашқы марапатымыз осы мешіттің имамы Абдуллаев Сайтжан ағамызды Алла разы болсын дейміз, жасап жатқан қызметтеріне, жамағатқа айтып жүрген жақсылықтарына, жамандықтан тыйып жүрген барлық ізгі амалдар үшін алғысымызды білдіреміз. Кентау орталық мешіттің имамынан сізге өз алғысымызды білдіріп, кішігірім сыйлығыңызды қабыл етіңіз. Бисмилля. Екіншісі Ақислам мешітінің имамы Абдулахитов Тайып ағамызға алғысымызды білдіреміз. Халыққа еңбегін сіңіріп, жамағатымыз, еліміз, жұртымыз үшін деп жүрген кісілердің бірі. Экранға бір Алла разы болсын. Келесі Вапаев Мұхаммад Расул ағамыз осы дәстүрлі ең бір ауыз толтырып айтатындай барлық адам бақилық болған соң қабірге апарылып жайғастырылады. Сол үрдісті дәстүрлі дәріптеп жүрген, халыққа еңбегін сіңіріп жүрген Вапаев Мұхаммад Расул ағамызға алғысымызды білдіреміз. Такбир айтып қойып. Алла разы болып, көпшіліктің арасында қызмет жасап, дені сау болып, отбасына амандық тілейміз. Келесі Ақислам мешітінің азаншысы Бақтияр Сопа ағамызға алғысымызды білдіреміз. Сәжде кейзетпен бірдей қызмет етіп жүрген біздің электронды ағамыз деп айтамыз. Азаншы Ақислам мешітінің алғысымызды білдіреміз. Алла разы болсын. Жақсы ниеттерімізді ағамыз үшін тілейміз. Иншалла. Қабыл болсын. Аллаху акбар. Иншалла осындай жақсы ағаларымыз көбейе берсін. Иншалла. Алла разы болсын, жайғасайық. Енді азан жарысымызды бастаймыз. Жаңа әрбір азаншы номерленген, сол номер бойынша шығып айтылады. Ереже азан жарысы мынандай. 3 критерий бойынша балл қойылады. Бірінші азан айту. Азанды өз тәртібімен, бабымен айту бойынша ең жоғары балл 10 балл қойылады. 10 балл. Екіншісі азанның дұғасы. Азанның дұғасын айтқанда кейбір кісілер, мен сіздің есіміңіз кім? Сіздің 25. Нұрмұхаммедтің қолында мысалы кітапта варзуқна шафаату яумал қияма деген сөз жоқ. Сондықтан да соған біз не істейміз? Қате деп есептемейміз оны. Қате деп есептемейміз. Варзуқна шафаату яумал қияма деген сөз болмаса, қате болып есептелінбейді. Соған мән берейік. Келесі азан дұғасының мағынасы бойынша балы бар. Үшіншісі 10 бал болды. Яғни азанның дұғасын айтқанда, бұл кемшіліксіз азанның деп интонация, ырғақты өте әдемілейміз. Соған мән берейік. Асықпайды бәріне. Осы жалпы бал 30 бал, 2 комиссия мүшесі, кейін жалпы балдар есептеледі иншалла. Комиссия екеу жүк болсын деп тұқын, жүк жақсы деп. Ол біреуге өтір болмыз. Сондықтан да бұл жерде барлық әділ өтсін деп оқушылардың атын жазбай номерледі. Түсінікті ғой, сондықтан жаңа телефонын жазып, варзуқна шафаату яумал қияма қате болып есептелмейді. Біреулер жаттаған, біреулер жаттамаған. Сондықтан сосын тәжвидке тағы мән береміз. Иншалла телефонларını алдағы уақытта тағы өзгерістер болса иншалла айтамыз. Алла барлығымызға сәттілік берсін. Арамызда үлкенбіз дұға етейік. اللهم اغفر لنا سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Allah yardım olsun. Bismillah. Allah güvenme.
Bismillah, bastır. Birincisi. Birinci nomer. Yok, Nacer'e kelimiz. Sen qo'bolchi bo'lmasin deb. Ko'rishlarning oldida. Bismillah, asıqmaymiz ya. Bayt to'qpen. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayye ale's-salah. Hayye ale's-salah. Hayye alel-felah. Hayye alel-felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة هذه محمد البصيرة والفضيلة والدرجة عالية راقية وبسط مقام محمود الذي وافتح وارزقنا شفاعة يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم Emine to'liq azammen o'qilатын namazın Rabbisi Hazreti Muhammed'ga arqa bo'ldi. Yeni şertlerdi. Jene de oğan joğar dereceni ver. Jene de oğan özün öde etkende Mahmudçuğuna jetkez. Sen özünün ödеңді орындайтыныңа ешқандай күмәнім жоқ. Yok, только осы бойынша. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayye alel-salah. Hayye alel-salah. Hayye alel-felah. Hayye alel-felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahümme Rabbe hâzihi d-da'veti t-tâmmeh والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وبرحمتك يا أرحم الراحمين. Vazıl kemçiliksiz şakırudun azanның және оқылатын намаздың Rabbisi Allah Muhammedке sallallahu aleyhi ve sellem jannattан ең жоғары дәрежені сыйлап, оны сен уәде еткен Mahmud мақамына ең жоғары шапағатқа жеткізе көр. Расында сен уәдеңнен әсте таймайсың. Çıkandan ona başa degende başlasın. Orada uyduran bilip durdu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. Allah. Tamam mı? Babu kimse okulan, айтылған намаз, айтылған адамның және оқылатын намаздың рақысы болған алла Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға жәннаттан ең жоғары дәрежені сыйлап және өзің уәде еткен махмуд мақамына жеткізе гөр, сен берген уәдеңнен әсте қаймыз. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة حي على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا الشفاعة يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Уа бұл кемшіліксіз шақырудың, азанның және оқылатын намаздың Раббысы Аллах Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам жәннаттан ең жоғары дәрежені сыйлап, оны сен уәде еткен махмуд мақамына ең жоғары шапағатқа жеткізе гөр. Расында сен уәдеңнен әсте таймайсың. Allahu Ekber.
وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Allahu Ekber. Ve bu kemçiliksiz şakırudun adamının can yoklarına bazı Rabbisi Allah Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem cennetten en zor dereceye silap ona sevdiğinden mahmud makamına en zor şafaat bize gör. Rasında sevdiğinin aslı demek. Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجات العليا الرافعة وابعثه مقاما محمودا الذي بعثته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا رحمن. Ey millet ol kazanmayın okuvatın namazın Rabbisi Hazreti Muhammed'ki arka boldu. Yerin şeriflerinde және onun жоғары дәрежесінде және ол өзің берген мақұл ұшына жеткіз. Сен өзіңнің берген уәдеңді орындайтыныңа ешқандай күмән жоқ. Nasıl sen kaç geçer? Şaşmasın aldırak sen çıkın. Çıkın. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayye ale's-salah. Hayye ale's-salah. Hayye alel-felah. Hayye alel-felah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Amin. Amin. Allahümme Rabbi. Tövbe آت محمد الفضيلة والهدية والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي يتقى وارزقنا شفاعة فقيه إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا رب. ممكن
Babu kemşiliksiz şakırılgan azanның және оқылатын намаздың Rabbisi Allah Muhammed'ге Hazreti sallallahu aleyhi ve sellem'e cennetin en жоғары дәрежесін жеткізегір. Sen onu sevadi etken Mahmud Makam дәрежесіне жеткізегір. Sen oğan расында да sen айтқан уәдеңнен ешқашан таймайсың. Allahu Yaxşı. Şaşmanglar bolalar, şaşmanglar. Максим топ чыгымдар. Pastgacha qo'ygan yigitlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayye alel-salah. Hayye alel-salah. Hayye alel-falah. Hayye alel-falah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatu al-qayyimah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah والدرجة العليا الرفيعة وبس مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعة يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. Elimna толық азан және де оғласын намазын тапып Хазірет Мұхаммедке арқау болуды және де өзің жоғары дәрежеге Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alel-salah. Hayya alel-salah. Hayya alel-falah. Hayya alel-falah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. الصلاة قائمة أتي محمدا الواسلة والفاضلة والدرجة العالية الرافعة والبصر والخمر محمد الذي وعدت قرب من شفاعة قيامة إنك لا تخلف الميعاد. الحمد بدل حاضر قائم بالبني الله محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة والفضيلة وبلد علي درجة عطيك ونبذ بدك ليلك واختار محمد ترتب من وقد كنا من شفاعة الناسبين هل بتجيب عليك خلاص بالجسم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله آمين. الصلاة القائمة حياتي محمد رسول وسيلة والفضيلة ودرجة الرفيع واسم المحمود الذي وارزقنا بشفاعته يوم القيامة إنك لا تقوم الله. واشفق من أي كلمة ظلمت رب سيؤذين سلام وأغلق كلمة مزوق رب سيؤذين سلام محمد صلى الله عليه وسلم بيك درجة التركيز سلام محمد صلى الله عليه وسلم محمد وزن عيد كان مختار درجة التركيز سلام ولا نبزق شفاعة بوش لازم نسبة كيسة سير بعدين خلاص كويس آمين. عايز تنزل بس عشان بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة عالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وبرحمتك يا أرحم الراحمين. Ey mına kul, azam men okulatın namazın Rabbisi bolgan Allah, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e arka boludu. Yerin gelişekti, jane oğan жоғары дәрежені бер. Және оны өзің уәде еткен Махмуд шыңына жеткіз. Және сен өзің уәде берген уәдеңнің орындайтынына ешқандай күмәніміз жоқ.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرافعة وبعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا الرحمن الرحيم آمين الله أكبر Ey mына толық азанмен оқылатын намаздың раббысы намаздың раббысы оқылатын намаздың раббысы Хазіреті Мұхаммедке саллаллаху алейхи вассаламға арқау болуды және ерен ерекшелікті оған жоғары дәрежені бер сен өзің уәде еткендей Махмуд чығына жеткіз және сен берген уәдеңді орындайтыныңа ешқандай күмән жоқ Allahu Ekber. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ва бұл кемшіліксіз шақырудың, азанның және оқылатын намаздың Раббысы Алла Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам жәннаттан ең жоғары дәрежені сыйлап, оны сен уәде еткен Махмуд мақамына ең жоғары шапаатқа жеткізе көр. Расында сен уәдеңнен әсте таймайсың. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ва бұл кемшіліксіз шақырудың, азанның және оқылатын намаздың Раббысы Алла Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам жәннаттан ең жоғары дәрежені сыйлап, оны сен уәде еткен Махмуд мақамына ең жоғары шапағатқа жеткізе көр. Расында сен уәдеңнен әсте таймайсың. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala al-falah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد Amin. Allahu Akbar. Ey mına толық азан мен оқылатын намаздың Раббысы Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламда Хазіреті Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам арқа болуды ерен ерекшелікті және оған өзіңнің жоғарғы дәрежеңді бер. Әрі оны өзің уәде еткен мақсат шыңына жеткіз. Сен өзіңнің берген уәдеңнен әсте таймайсың. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة والدرجات الرفيعة العالية وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا رحمن мынау оқылатын айтылған азан мен оқылатын намаздың Раббысы Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға өзің арқау болуды және ерен ерекшеліктерді Екі балаға қанша переводыны жаттамағанда мен алып рұқсат қылады. Екі бала. Санау балалар аяқ астында. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ва бұл кемшіліксіз шақырудың, азанның және оқылатын намаздың Раббысы Аллах, Мұхаммедке саллаллаху алейхи уәсәлім жаннаттан ең жоғары дәрежені сыйлап, оны сен уәде еткен Махмуд мақамына ең жоғары шапағатқа жеткізе көр. Расында сен уәдеңнен әрс ете алмайсың. Maske takam, mauçu prema öykü adamlar. Maske takam sayıda maske var. Bizge söz değmesin ki. Maske tapanıza değil. Maske takım alamız vallahi. Arkada vallahi. Yok bu sayıda almışlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alassalah. Hayya alassalah. Hayya alal falah. Hayya alal falah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. آمين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. الله Ва бұл кемшіліксіз шақырудың, азанның және оқылатын намаздың Раббысы Аллах. Мұхаммедке саллаллаху алейхи уәссәләм жәннаттан ең жоғары дәрежені сыйлап, оны сен уәде еткен Махмуд мақамына ең жоғары шапағатқа жеткізе көр. Расында сен уәдеңден әс таймайсың. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alassalah. Hayya alassalah. Hayya alal falah. Hayya alal falah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجات الرافعة
وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. Ve mına толық шақырылуын және оқылатын намаздың Раббысы Аллах Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салламға өзіңнің уәде еткен жәннаттағы ең жоғарғы дәрежені сыйлап, оны Махмуд мақамына жеткіз. Сен өзіңнің берген уәдеңнен әсте таймайсың. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayye ale's-salah. Hayye ale's-salah. Hayye alel-felah. Hayye alel-felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هدي محمدا الوسيلة والفضيلة درجة عالية الرافعة وبعث قوما محمود الذي وعدته وارزقنا شفاعة قيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. Ey mına толық азан мен оқылатын намаздың Раббы Хазіреті Мұхаммедке арқау болуды, ерен ерекшелік және жоғары дәрежені бер. Және де оның өзі уәде еткен Махмуд шынына жеткіз. Сен өз берген уәдеңді орындайтыныңа ешқандай күмәнім жоқ. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayye ale's-salah. Hayye ale's-salah. Hayye alel-felah. Hayye alel-felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahümme Rabbe hazihi davati tamme آتِ محمدا وسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعة يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Allah. Бұл кемшіліксіз шақырудың және оқылатын намаздың Раббысы Аллах Мұхаммедке саллаллаху алейхи вассалам жәннаттан ең жоғары дәрежені сыйлап, оны сен уәде еткен Махмуд мақамына ең жоғары шапағатына жеткізе көр. Расында сен уәдеңнен әсте таймайсың. Allahu Ekber, Allahu Ekber.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله آمين آمين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعتك يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الله Ва бұл кемшіліксіз шақырудың азғынның және оқылатын намаздың Раббысы Аллах Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассаламға жаннаттың ең жоғарғы дәрежені сыйлап, оны сен уәде еткен Махмуд мақамына ең жоғарғы шапағатына жеткізе көр. Сен арасында істе уәдеңнен таймайсың. Allah iş nasip cevap çıkarmayabilirsiniz mi? Hepimize gelirsin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعث محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم Allah. Ey meni to'liq azamat o'qilатын namazning Rabbisi Alloh Hazreti Muhammadga arqa bo'ldi. Yerin erishildi, yana jo'g'ari darajani ber. Және оны o'zing va'da etgan Mahmud maqomina yetkazib ko'r. Sen o'zingning bergan va'dangdan asli taymaysan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله آمين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد ورحمتك يا رحمن. Ва бұл кемшіліксіз шақырудың, азанның және оқылатын намаздың Раббысы Алла, Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам жәннаттан ең жоғарғы дәрежені сыйлап, оны сен уәде еткен Махмуд мақамына ең жоғарғы шапағатқа жеткізе көр. Расында сен уәдеңнен әсте таймайсың. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقام محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة
إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. Уа бұл кемшіліксіз азан мен намаздың Раббысы Аллах. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға жәннаттың ең жоғары дәрежесінен төрбелей көр. Аллах, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Махмуд мақамына ең жоғары шапағатқа бөленуін нәсіп ет. Раббым, сен өз уәдеңнен таймайсың. Аллаху акбар. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alas-salah. Hayya alas-salah. Hayya alal-falah. Hayya alal-falah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahümme Rabbe hâzihi da'veti tâmme ve salâtil qâime آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته فارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Ekber. Ve bu kemşiliksiz şakrudun azanın және оқылатын намазın Rabbisi Allah Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem jannattан ең жоғары дәрежені сыйлап, оны сен уәде еткен Махмуд мақамына ең жоғарғы шапағатқа жеткізе көр. Расында сен уәдеңнен әсте таймайсың. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alas-salah. Hayya alas-salah. Hayya alal-falah.
لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Amin. Allahu Akbar. Уа бұл кемшіліксіз шақырудың азаны және де оқылатын намаздардың Раббысы Аллах Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға жәннаттан ең жоғарғы дәрежені сыйлап, және оған өзің уәде еткен Махмуд мақамына ең жоғарғы шапағатқа жеткізе көр. Сен расында уәдеңнен әсте таймайсың. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alas-salah. Hayya alas-salah. Hayya alal-falah. Hayya alal-falah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. Уа бұл кемшіліксіз шақырудың, азанның және оқылатын намаздың Раббысы Аллах Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам жәннаттан ең жоғары дәрежені сыйлап, оны сен уәде еткен Махмуд мақамына ең жоғары шапағатқа жеткізе көр. Расында сен уәдеңнен әсте таймайсың. Яшы, Алла разы болсын. Әввәлі ролик басталғанда, роликтер, шарттар басталғанда әрбір қатысушыға ынталандырушы сыйлықтар беріледі деген уәдеміз бар еді. Соған сай сыйлықтарды алайық, ынталандыру сыйлықтарымызды. Бәрін жайларында отырайын. Балалар, қозғалмай отырыңыз. Қозғалмай. Сіздердің бәріне. Yaşlarınızda kontrol edin. Бекзат, Аркаш, Бекзат. Сосын бір тағы ерекше сыйлық бар. Әрбір қатысушыға арнайы
Нұр-Сұлтан қаласынан. Алып келіңіздер. Атын біртіндеп шақырып айтамыз. Аттар жазылған. Бал есептелген кезде мынандай конспект бар арнайы. Әрбір қатысушының аттар жазылған. Мына Билал деп жазып тұр. Бірақ маған емес. Так, келіңіз. Билал. Машалла. Садыр. Я Садридтен басқа әкесі Садыр ал. Елшат. Нұрбақ. Нұрбақ. Камалеттин. Шақсат. Нұргелді. Кел ал. Бейбарс. Құдайберген. Машалла. Хамид. Хамид. Кабул. Кабул, машалла. Зиясиддин. Машалла. Али біздің ең кішкентай азаншы. Машалла. Дінмұхаммед. Абдуджалил. Машалла. Нұрбақ. Нұрбол екен, Нұрбол. Нұрбол екен, қадем. Мақсат. Үсан. Үсан, машалла. Так, Абдулла. Абдулла кем? Машалла. Абдулмали. Жасарат. Сидин. Сардар. Cetiga vai terminar. Sadriddin. Baya akesinin аты Sadr деген кім? Akesinin аты. Шпан. Sadr? Sadr. Жұмадулла. Жарайды, артынан жібереміз. Онлайн. Жақсы, қабыл болсын. Бола ма? Кім алла? Кел. Фаруқ.
Rakım şıpat. Gel. Hoş. İnşallah. Çok sağ olun. Allah razı olsun. No, mashinka olmaganlar bormi hozir? Altda mashinka olmaganlar. Zayn orna. Tasbih bilan Qur'onni sanaydi inshaalloh. Hozir есептеп жатыр inshaalloh. Biroz vaqtdan keyin marafat olib, birinchi, ikkinchi o'rin egalari aniqlanadi. Bismillah. Hurmatli qatnashchilar, qonaqlar. Егер тең болып қалса, қалай жасаймыз деген болған еді, бірақ тең болып қалған жоқ. Тең болған жоқ. Әркімде әртүрлі бал. Барлығы әділ өтсін дегенмен аты фамилия ешкім жазылмаған. Сондықтан да бірінші, екінші, үшінші орын анық. Әркім өзінің балын тағы білгісі келсе айтып өтейін, я? Айтып өтейін, 1-2 минут. Бірінші номер 35, 2, 40, 3, 39, 4, 37, 5, 40, 6, 45, 7, 27, 8, 30, 9, 32, 10, 30, 11, 45, 12, 40, 13, 47, 14, 42, 15, 48, 16, 36, 17, 45, 18, 45, 19, 39, 20, 44, 21, 40, 22, 37, 23, 39, 24, 41, 25, 43, 26, 41, 27, 51, 28, 42.
Енді бұл жерде тағы бір мәселе бар. Кейбір кісілер, өзі де біледі, комиссия мүшелері, кейбір кісілер тәжвидпен айтпауы мүмкін, олар ютубтан тағы естіп, еліктеу бар. Негізі дауыс тек ауыздан емес, халқым дейміз, мойнынан екеуінен бірден шыққан кезде ғана әріп дұрыс шығады. Сондай ойлауларыңыз мүмкін, мынау әдемі айтты ғой, неге оған берілмеді деген нәрсе болмады. Себебі тәжвид қағидалары әрбір нәрсенің өз қағидасы бар. Соған сай есептелінген. Сондықтан да машалла құттықтаймыз. 20 алғашқы орын, 27-ші номер. Фамилия атыңыз айтыңыз. Тәжі Нұрбақ. Тәжі Нұрбақ. Екінші орын 48 балмен 15-ші номер. Алтынбек Бейбарыс. Машалла. Бейбарыс. Үшінші орын 47 балмен 13-ші номер. Машалла. Фамилия? Исмаилов Үсән. Жігіттер, бір ерекшелік бар. Келесі жылы иншалла жарыс жалғасады. Бірақ ешқашан ұнжырғамыз түсірмейміз. Келесі жылы осы 3 орынды алған қатысушы қатыса алмайды. Сондықтан да иншалла қатыса берсек 18-ге дейін мүмкін емес бір орын аламыз. Сондықтан үмітімізді үзбейміз. Алла баршамыздан разы болсын. Сыйлықтарымыз сыртқа шығып, төрешілердің қолымен өзіміздің сыйлықтарымызды табыстайық. Алла демеушімізге разы болсын дейміз. Демеушіміз осы ауылдың тумасы Дауран ағамызға өз алғысымызды білдіреміз. Сондықтан жамағаттардан қарап тұрған жоқ. Жүйнек ауылы мешітінің имамы Абдуллаев Сайтжан ағамыздың бастамасымен және де Ақислам мешітінің имамы Тайып ағамыздың демеушілігімен де біраз іс-шаралар орындалды. Алла разы болсын дейміз. Үлкеніміз Фрайке дұға етейік. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Amin. Ya Allah ya Rahman Rahim bарлық жақсылықтарымыз, ниеттеріміз, тілектерімізді қабыл еткесін. Amin. Ya Allah осыншама ұл-қыздарымызға ислам дініне деген ықылас, зейін, білімін арттырғаныңа Allah mında bir şükürlük, mında bir tövbe. Amin. Ya Allah odan кейінгі sizlerді өсіріп, İslam diniмен тәрбие берген ата-аналарыңызға рахмет. Amin. Sizlerді оқытып осындай дәрежеге жеткізген ұстаздарыңызға көптен көп рахмет. Allah разы болсын. Amin. Amin. Elhamdülillah Allah bарлық тілектерімізді, жақсылық ниеттерімізді қабыл еткесін. Дұғамызға, қабыл елімізге, тыныштығымызға береке беріп, халқымызға ынтымақ, бірлік беріп, исламға қуат беріп, исламға деген ықылас, зейінімізді, білімімізді арттырып, ya Allah бұдан да үлкен дәрежелерге жеткізіп, дайым бір Алла өзің жар болып, дайым жақсылығына жеткізіп. Әссалам, әл-мүмин, әл-мұхаймин, әл-басид, әл-бәр, әр-рахман, әр-рахим. Ya Allah özünün körkem esinlerмен жасаған дұғаларымызды дайым қабыл етіп, дайым жақсылық қылды. Рабби фурахаман там хайр-рахим қабылу мақбул я Рабби. Бір орыннан тапжылмай төрешілерімізге де сыйлықтарымыз бар. Алла разы болсын дейміз. Дұға еткен Құлайкеңді қолғырып қандырмай. Алла разы болсын үлкенімізден. Сыртқа шығайық, сыртқа жалғасын. Сыйлықтар, сырттан көрсететін боламыз. Тай, өгіз, қошқар. Сыйлықтар. Міне бірінші орынға тай, екінші орынға өгіз, үшінші орынға мынандай әдемі бір қошқар. Ұйымдастырушыларға, барлығына қатысушыларға, көрермендерге баршаңызға Алла разы болсын дейміз. Осымен
Осы жылғы Құран жарысымыз иншалла өз мәресіне жетті.